مرحبا جوارا هم بخير هاتن قناة فرتوك حزم وكي هنظنم ده مها آداري دانم مها نوروزية ومها كبيروس وبمباركش بومه وججنا نتوية ججنا نوروزي توازم تسيري ده ججنا وججنا ما نوروزي پیروز بکم پیروز بله همی کرد و کردستانیه وش با کردستان سرخواه بون آزادی و آرامی بینه هیوی داخواز و آرمان جمعه اوه از بحثا کمپانیا نوروزی بکم و پیش راجی بحثا رومانا اولیس جیم جویس بکم کو بکردی ورگلوی چه بو از بحثا ویش بکم بریاوی اموارن کمپانیا نوروزی چیه بیاز سروی راوستم هاف کمپانیا نوروزی جالیه و شانخانه و پرتوفروشن کردین هر سال دمها ام بيجن آداري نوروزي دا تشي دبه وكو ام بكاربن خوارا برتوكم بأرزاني بكرن اف كامبانيا دا هفته قاس هفته كي دبه شو اف كامبانيا نها دس بكري جاليه هن وشانخانه و برتوفروشن كردي از انها نافي وانجي بيجم لبريو بشكل دم بحثا كامبانيا بكم بهتر پرتوکن کردی دوان کمپانیا دا امیجم دکevin ارزانی به ارزانی تن فروتان و yani بسایوان کمپانیا نمتکارن چند پرتوکان زیاده بکرنج برکو براستی دو سالن داوی بیشن نرخی بهای پرتوکان گلکی زیاده بونه گلک بها بونه اجبروی نکارن زیاده پرتوکان belki بکرن لی آخر هن جاران دی سواکی دنج کمپانیا چه دبن لی دجاجنا نتوی دا کو وک جاجنا که نوروز دا ev kampanyanın çe dibin û bi saya van kampanyan çend pirtûkên Kurdî em dikarin pirtûkhaneyên xwe zêde bikin. Yani gel ku devlet heme yani bijin Kurdistan serbixwe biya wê belki ev meha bi temamî bi kampanyan derbas biba û ev meha weke tatil betlane balı Kurdistanê ji bo hem welatiyên Kurdistanê bêguman wê ew rojên xweş û geşî ji bo me بینی چه بفن ام وگرن نهوان و شاخانه و پرتوفروش کی جان از یک به یک ناوی وانجوره ببیجم هوالین کود خوازن جوان و شاخانه آنجی پرتوفروش وک سر مالپرین وان آنجی لباجرین کوولور انتقارن دیسا جورجی بکرن شواره پرتوکان ادوان و شاخانه دا سیدی 20 25 30 45 حتی 60 ارزانی هنه براسی گلکی باشه اف کمپانیا کو هنجی بکاربن پرتوکن کردیل پرتوخانین خو زیاده بکن جبر کو گلک جاران اف پرساتین کرین کا ام پرتوکان جو تکارن پیدا بکن جو کتین فروتان فلان بیوان آخر از هرتم برسوا ودم ایروجی بسایا و کمپانیا مخص از ویدیو کی کورت سرو مجاریجی چپکم کو بلا هيا رايا گشتي چبه نهاد سرکه اول خوازم دو شاخانه اویستا دا دست بکم و شاخانه اویستا جنها کمپانیایی دست بکری حتی 26 مه و کمپانیا بدومه هندکارن بچن سن مالپرا و شانخانه آویسته آنجگر کل استانبول کارن بچن جیوی و شوارا پرتکام بکرن پشتا و شانخانه نوبهاری دیسان دوی داجی کمپانیا نوروزه دست بکریت پرتکان دا ارزانی هیت کارن بچن آن جی و شانخانه نوبهاری استانبول آنجل سر مالپرا وان و شانخانه نوبهاری بنویسن گوگل شو درد که ون برو پشتا و شانخانه آریانجی کمپانیا که گلکی خوش و با geleki başta dest bekirin ku veke 5 be 5 pırtuk veketandine veke em bejin romanu çirok got ya helbest got ya anji biranin gotine ve ser navi vanan da ev berhem dur da riskine u kampanya ki baş çekir em bejin hüvde pırtuk 450 lira şu kargojik ki sevane veke ser malpera آریان و شانخانه آریانیجی اینستاگرام و توییتر جون تکارن بشوپینن و تکارن شواره وجه وان پرتوکاجی پیدا بکن بشرا امورن پرتوفروشا پان کتاب اوجی سر اینستاگرامی و وکیدن سر سیت وانجی مالپراوانجی هیا پان کتاب اجی دیسان دست کمپانیا نوروزی کریه سدی 35 ارزانی ده پان کتاب اداجی پان کتاب پرتوفروشا که کردی دور داجی هیا بشرا ام بحث کتابچیان صاحب بکن کتابچیان صاحب جی دیسان سر اینستاگرامی و وکیدن سر نادری کتاب اجی مالپرا وان هیه und karın jurji disan de kampanya wanji kampanya ki da dest bekirin bir saya ve kampanya und karın jurji pertuken kurdiş xara peyda bkin pişta mak pertuk heye ku mak pertuk pertukuroşe ki kurdiye le derveyi velet ambijin le Almanya'yı le Avrupa'yı navenda ve ku evji bisaya ve pertuken kurdi edid gecin her dera dünyayı yani beriya wej beguman digi yani ne ku qatne digi ne musa ne bejin le mak pertuk yani hebuna ve le Avrupa'yı ezbar mev gelek gringej bo pertuken کردیش با خواندن کو براحتی خواه بگیه ام بیشن همی دورین جهان اوج با کردن ماک پرتوگیجی ایرو دیسا دست به کمپانیا
نوروزê kiriye û sedî 20-25 be ez nexelet bim dewir da jî dîsan erzaniya pirtûkan heye taybet Kurdên mêyîn li Ewropayê û an jî li derveyê welat dibê bila haya we ji mak pirtûkê hebe bişopînin biçin ser malpera wan an jî hesabên wan ê Twitter û Instagramê ji xwe re pirtûkên Kurdî peyda bikim. Bi Kurdî min xwest ez behsa kampanya Newrozê bikim ez barim we fehm kir gel ku we fehm nekiribe dîsa ji min re binivîsînin dibim vîdyoyê de an jî li ser hesabê min ê Instagram û Twitterê ez ê dewir da jî dîsa alîkariya we bikim bo we bibêjim. Dibê ev kampanya pirtûkan dest pê kiriye weke kampanya Newrozê bi ser navê kampanya Newrozê ji bo cejna netewî ya Newrozê ev dest pê kiriye. Gelek weşanxane û pirtûkfiroşan daya dest pê kirin dibê ji xwe re pirtûkên Kurdî bikirin bi saya vê kampanyayê belkî hûn çend pirtûkan jî zêde bikirin ji xwe re. Em werin îşa mijara din jî em ê behsa romana Ulyasya James Joyce bikin. Yani ne ku min xwendiye ez ê behsa naverokê nekim bi Kurdî we jî derbarê vê nûçeya nû de agahdar bikim ku ev demek dirêj bû ser em bijin medyayê jî ji xwe dihat axaftin derbarê Ulyasê de wê çap bibe wê îro sibe çap bibe axir Ulyas çap bû. û niha jî ser malperên pirtûkfiroşan û weşanxane avêstayî tê firotan çapa wî ya normal amade û ji bo firotanê jî em bijin tê firotan niha. Ev ji aliyê kawan ne mirva hatiye wergerandin ji bo Kurdî kurmancî. Yani ez barim ev ji bo edebiyata Kurdî wê bibe qonaxeke nû. Yani êdî beriya Ulyasê û piştî Ulyasê ji ber ku romaneke qerase û romaneke em bijin klasikên modern ne. Yani ev klasikên modernên dawî ye. Weke îro em bêjin çawa em Dostoyevskî dizanin suç û ceza wî an jî Don Quixote Cervantes em behsa Balzac dikin. Yani Ulyas jî yani ne gemî wan e ji xwe ser wan de jî em dikarin bêjin. Ji ber wê yani wergera Ulyasê ez barim ji bo Kurdî kurmancî gelek girîng e ku dibe pirtûxaneya her Kurdî da yani ne her Kurdî de her Kurdê ku em bêjin bi Kurdî dixwînin. Pirtûxaneyên wan de ev berhem hebe. Dibe belkî we bi zimanê Tirkî an jî bi zimanekî din İngilîzî, Fransî gel ku zanin we xwendibe dibe ama dibe dîsa jî ev berhem di pirtûxaneyên me de hebe û ciyê xwe bigire. Niha ez li benda çapa wî ya taybetim ji ber wê min çapa normal negir. Ev ez dixwazim wê çapa taybet dema ku çap bû bikirim pirtûxaneya xwe zêde bikim û bixwînim piştî ku min xwend ji xwe ez ê bi we re jî ez ê vîdyoyekî ser çê bikim û bi we re par ve bikim. Hûnê jî ji naveroka wê haydar bibin heta ku we xwe dixene bi vî hawî. Ez hatim dawiya vê vîdyoyê yani ez naxwazim vîdyoyekî bila disa dirêj çê bibe. Bi Kurdî min behsa kampanya Newrozê kir wergera Ulyasê û Newroza we jî pîroz kir. Dubare Newroza hemî Kurd û Kurdistaniyan pîroz dikim. Li xwe baş binêrin heta vîdyoyekî din.